агентии обуҳавошиносӣ ва маркази обуҳавосанҷии вилояти Суғд иттилоъ медиҳад, ки аз имрӯз сар карда то санаи 5 октябр дар вилоят ҳавои тағйирёбандаи абрнок боқӣ мемонад. Дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, санаҳои 3 ва 4 октябр шабона дар баландии беш аз 200 метр боридани барф пешгӯӣ карда мешавад. Дар ин рӯзҳо дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳӣ боридани борони кӯтоҳмуддат ва зиши шамол ва раъду барқ дар назар аст. Тибқи иттилои обуҳавосанҷон, танҳо санаи 5 октябр бе бориш пешгӯӣ карда мешавад. شمال از سمت شب با گذشت با غرب با سرعت 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. در بعضی ناحیه‌ها با شدتناکی 10-15 متر در یک ثانیه می‌وزد. تنها 2 اکتبر در ناحیه‌های الهیده شدتناکی شمال از 15 تا 20 متر در یک ثانیه می‌وزد. حرارت هوا باشد در این وقت در وادی‌ها شبانه 6-11 گرادوس گرمی را تشکیل می‌کند. روزانه باشد از 12 تا 17 گرادوس گرمی را تشکیل می‌کند. сардори маркази обуҳавосанҷии вилояти Суғд Абдували Ҳомидов субҳи имрӯз тариқи суҳбати телефонӣ ба мо иттилоъ дод, ки давоми 5 рӯзи охир асосан дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва зиши шамол, раъду барқ ва фаромадани сел низ дар назар дошта шудааст. Дар ин муддат паст шудани ҳарорати ҳаво низ пешгӯӣ карда мешавад. Дар баъзе минтақаҳо ҳарорати ҳаво шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 10-15 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. Дар минтақаҳои кӯҳӣ бошад баландии барф аз 2 то 5 сантиметрро ташкил медиҳад. Бино ба иттилои обуҳавосанҷон дар шаҳри Хуҷанд низ то ин муддат ҳавои тағйирёбанда, дар баъзе ҳолатҳо боридани борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. در خود شهر خوجند باشد اگر هوای تغییریابنده باران کوتاه میبارد. شمال از سمت غرب 4 در بعضی وقتها با شدتناکی 10-15 متر می‌وزد. حرارت هوا شبانه در شهر خوجند 8-10 گرادوس گرمی را تشکیل می‌کند و روزانه باشد 14 تا 16 گرادوس گرمی را تشکیل می‌دهد. обуҳавосанҷон иттилоъ медиҳанд, ки паст шудани ҳарорати ҳаво ва фаромадани селу ба амал омадани раъду барқ бештар дар домана кӯҳҳо, шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Ашт, Панҷакент ва Айнӣ дар назар аст. Бинобар ин сокинони ин шаҳру ноҳияҳоро зарур аст, ки дар ин рӯзҳо аз сафар ба минтақаҳои кӯҳӣ худдорӣ намоянд. ҳамчунин ба шикор баромадан ва сайругашт дар домана кӯҳҳо низ тавсия дода намешавад. در همین روزها با ناحیه‌های کوهی و ناحیه‌های دامنه‌کوه با سفر برآمدن ممکن نیست است که در وقت برآمدن سفر و سنگریزه‌ها و دیگر نماد جنس‌های کوهی که کوهی طبیعی که ممکن که از صدمه‌های ناخوشی طبیعی رخ دادنش ممکن است. субҳи имрӯз санаи 1 октябр якбора сард шудани ҳарорати ҳаво аксари сокинонро нигарон намуд. Ин ҳолат албатта боиси зиёд шудани сару садоҳои гуногун мегардад. Мардум мехоҳанд, ки дар бораи пешгӯии обу ҳаво маълумоти аниқтаре дошта бошанд. огоҳ намудани гурӯҳи кории мо низ ин ба хотири пешгирии ҳодисаҳои нохуш ва ба аҳолӣ фаҳмонидани вазъи ҳаво дар 5 рӯзи охир буд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.